Yes, mambo vipi? Scoff Entertainment. Bimeze bite nizere ko wakoze subscribe kuri YouTube channel yacu. Bayita Scoff Entertainment. Ugakora subscribe filime z'ubwenge zikajya zikugeraho. Twadu filime twose mukunda twinshi cyane twose mukajya mumenya makuru yatwo muciye hari ahantu ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Girayo ukore subscribe. Hanyuma twikomereze filime yacu. Bayise ngo iki? Waiting for you ni za filime z'urukundo. Yeah. Maze iminsi ndi kuza mbatamo utuntu tw'urukundo twinshi abana abamama n'abapapa mwese mbatamo utuntu tw'urukundo. Dufatanyije n'aba DJ b'ubwenge. Amwise DJ Neighbor. Yeah. DJ Neighbor ni ubashoyemo Agaso. Abayashoyemo akantu gafatika nyine kugira ngo zino filime zibashe kubageraho mujye mumugera bakubita udufilime. Nimero ze nimuzibonye. Tuno dufilime twinshi abadufite. Ndetse n'izindi zirenze bamwita DJ Neighbor. Yeah. Aga filime ku rukundo bimeze bite? Mambo vipi Scoff Entertainment. Twikomereza. Ni muri Scoff byose ubisanga. Bayise waiting for you cyangwa se ugutegereza. Tubanze twizura ibintu by'urukundo. Urukundo rwo rutuma mukora subscribe. Rwo rutuma nyine nako naringiye kuvuga ibintu bibiri bibisa. Rwo rutuma mudukunda urukundo. Banze mbuzuze mu rukundo musibye kudusoma gusa na ibindi urukundo rwanyu turarukeneye. Yeah. Seducing Drake Paloma iri gusohoka gake gake ariko muraza kugenda muyibona. Urukundo muri kuyereka ntago rusanzwe. Twitangiriye haku dutangiriye hakuno. Zina ryanjye nitwa Shenzi. Umwaka washize nagarutse mu giturage cy'iwacu nshingaga hoteli. Ahatari akavuyo basha kuba nifitiye amahoro umutima. Mu rugo nkahagira heza. Icyo cyahoze ari icyifuzo cyanya gukurukira wanjye ndetse nanjye cyaje kuba icyifuzo cyanjye. Sasa dutangiranye umukobwa hano ngo yaje gushinga hoteli. Shaka gukora te nashaka kumva ko biryoshye wapi. Abo babiteguriye hakuno. Abakobwa bidutangiranye. Ubu ni umutingitura. Sasa barakwereka uko bari hariya. Arabazanye bya imashini byubaka bita ngo ni bya excavator. Mugira vuba cyane, mugira vuba to. Murakora ibiki mwa abantu mwe? Ni就是这家民宿的老板啊。Ni we nyiri bar hariya, ni we nyiri hoteli. 这块地现在归我们了。 Buno butaka no bwacu. 今天我们要施工。 Tugiye gutangira kubaka uno munsi. 哎呦，认识我呀？ Uranze se? 他是村里有名的无赖。 Muginga niwo mugome wa mbere hano mu giturage. Nigeze kumva avuga yuko ngo ahantu hacu bagiye kubaka uruganda. 多废话。 Kuva rero warabimenye nabyo kuvuga byinshi. Mugende mufata utuntu twanyu twigendere. Sasa abakobwa bavuye mu mujyi baraza mu cyaro bashinga akantu ka hoteli none habaje kuhasenya ngo bahubaka uruganda. 你们也太不讲道理了吧！ 我问过了，你们只是租户又没有产权。 Nubwo amafaranga yo kwishyura inzu ataravamo ariko tugomba kwasenya. Sasa baje no kwasenya barakodesha ariko amezi yabo nagararangira. Sorry. Taza kwasenya. Barashaka gupfa. 这家民宿是经过马书记和村长批准许可的。 Twarahafunguye sekreteri ma yabyemeye ndetse n'umukuru w'umudugudu. 合法合规。 什么嘛？ Nta bindi bintu byinshi. Sinitaye kuri ibyo by'abayobozi banyu hano ndahasenya. 哎， Dohaye. Kuri umudugudu avayo. Kuri w'agace. 话的，人家还没。 Kubera ikiri kuvuga gutyo. 你怎么把挖掘机 Amafaranga yaba nagarashira mu vana kiro gikasukabati cya hano. 做那么好？ Yakubaho inoze yabira ahantu heza. Amakora nubwo binjiza amafaranga menshi. Hano hantu byaba byiza twashyize uruganda. 先把挖掘机开过去。 Babarira uvana iki gihe kavita cyawe hano. 听清楚了，我这么做不是为了我自己。 Bino bintu ntabwo uri kubyikorera.
我们乡亲们 iri kubikorera inyungu z'abaturarwanda abaturarwanda iri kubikorera inyungu z'abantu bose batuye hano muri iki giturage 3个月， kontara yanjye izarangira amezi 3 ubwo bazaza kuhasenya 不太短。 就3个月， amezi 3 gusa 我没有办法向村民们交代。 utaha ntabwo tuzongera kubakodesha 上吧， icyo wabakorera abantu bose 再给他们3个月。 ntacyo bazakora ni uguta igihe mureke tuhasenya ok ntacyo 月为期限，如果3个月之内民宿的投资 hano hari umugabo ngo ushaka gusenya 不足，失业。 ziye 记住你说的话啊， wibuke ibyo mvuze 拆。 zaza amasenye mu mezi 3咱们怎么能在3个月内凑出 gute biriya bintu byashoboka 卖萌集 twagomba kuhakodesha umwaka none bahakodesheje amezi 3 还没盈利呢，能行吗？ nta nubwo turunguka basi 投资人马上就到了， ntugire ikibazo abashoramari mu kanya barabageze hano 根据现有的运行轨迹计算， sasa barakwereka bari abakobwa baje hariya kuhakodesha none 发启动预计 bari baravuze ko bazabishyura amezi 3 imyaka 10 none barababwiye bati amezi 3 mwishyuye nashira muzahita mugenda 不会错。 barashoye bataranunguka twigarukire hakuno hari umusore wazaga ni agahoteli 有人吗？ kari hakurino hari umuntu uri hano ra sasa barakwereka uyaje yiruka akubita ikibizu kuri ikibizu ku mupira w'abandido kandi babisize utuntu twabo kuki mwisiga biriya bintu ubundi mumbabarire 啊，对不起，对不起， nyine mumbabarire ni ukuri kw'Imana dobusa 知玉学姐， siniyaziye bisa n'umuzi 这个我以后帮你。 ndaza kugufasha nyine Bahaye. bino bintu nkoze umbabarire ni ukuri kw'Imana uranyibuka se 你是来住店的吧？ uraguma muri hoteli yacu se 姓 izina ryanjye banyita G Young 江总， yes we Mr G Young we sasa uyu nguyu yagize ngo ni umuntu waje gukodesha iwabo nyine uba muri kano gahoteli kabo uriya azi ko bamuzi 一路辛苦了，来， urugendo rwanyu rwagenze rutese 店人陈酿的黄酒， jya uno muceri wacu mwiza 个人， ntiyore umwana mwiza 你看咱们这南岭的风景好吧？ ratubona hano hantu hacu atari heza Mr G Young 还有这半山半山民， cyane cyane ukuntu hateye hari hejuru ku musozi na dekorasiyo tuba twahashyize 咱们南岭村的风光秀美，而且最近这几年都在大力发展旅游业。 sasa hari umuntu ngo uri buze w'umushoramari bagize ngo ni umushoramari wabo kumva uyu nguyu yarabazi 这个就不用说了吧。 ntabwo nshaka ko tuganira kuri ibyo bintu 那就仰仗江总的。 Mr rero wakoze ku bw'ubufasha bwawe 我今天来呢，就是来 impamvu ndi hano rero ni ugutabara buri wese 客人，刚才卖萌公司的人联系我说，负责 muri kampani baravuze ngo umuntu wagomba kuza kudufasha ngo indege ntabwo irahagera 你是谁？ none wowe urinde turashize 你不认识我吗？ ntabwo munyibuka avanayo ikofi kureba hakuno 当 we arabazi G Young Cheng muranyibutse noneho 江长， ntibyatinze baramwibuka 咱们学院的某个学姐，谁啊？ uwakundaga umukobwa batangiye kwibuka kera 我喜欢姐姐型的， nari nakubwiye yuko gukunda abakobwa bakuru atari byiza 那你可要努力了。姐姐可都是很难追， ukeneye gukora cyane kugira ngo wemeze abakobwa bakuru bibutse bariganye kera bari ku ishuri byatinze turi nijoro 学姐， siniya 江城， G Young Cheng ni wowe 你变化这么大，我还有点不适应。 sasa uno mukobwa biganye n'uno musore kera ngo akunda umukobwa mukuru ngo adashaka ko 我也挺不好意思的。 yari yaraterese umukobwa mukuru 我能在 none yacumbitse ahantu mu gace k'iwabo 没事儿，你就放心留这儿吧，反正民宿 nta kibazo ugume hano hari ibyumba byinshi byo kuruhukiramo nakicara hano se icara 对了，你什么时候开始研究天文？ ubwo none se watangiye kwiga ryari ibintu byo mu kirere 老跟在我屁股后面的跟屁虫，现在 kubera ko ubwo nkwibuka 还这么有出息。 sinetse ko wakabaye warageze kuri ibi bintu 是谁上学的时候还因为追不着？ kera ku ishuri wakundaga kuba uri kundirira ngo ntabwo wafashe umukobwa ngo mukundane ngo umukobwa aguteye indobo 没有吧？ ya nta soni mfite 假的， shuwa 你不会现在还喜欢那个女孩吧？ none se uwo mukobwa uracyamukunda
人家说不定都已经结婚生孩子了。 ko mbizi uwo mukobwa ashobora kuba yaranashatse afite n'abana. Muracyakunda na wa mukobwa wari warasariye. 不说我了吧？ Reka tuvuge nyine kuvuga kuri njyewe. Ahubwo se we bimeze bite? Warashatse? 怎么没见到沐晨学长？你们 Ese Mucani wari hehe? 一定 Mwebwe babiri mugomba kuba wenda twaratandukanye igihe kinini gishize. 分手了？ Mwaratandukanye? 太好了， Baratandukanye abo bakundanaga ngo witwa Mucani. 我没想到，我就是 Nyine ntabwo ndi guseka ariko nyine kuba mwaratandukanye n'agatangaza. 那个陨石， Hanyuma se biriya bintu by'ibibuye wavugaga ngo bizamanuka ku isi ngo waje gutabara buri umwe wese. 你相信我说的吗？ Wizeye ibyo navugaga? 当然不相信。 Oya ntabwo nabyizeye. 不是那个陨石， 不过年轻人勤于探究总是好。 Abantu bato baba bakwiye kwiga nibyo ushobora kuba waraje unabeshya. 总拿长辈的口吻跟我说， Ugarika gukomeza unyita umuntu mutoya. Ngo nkiri umwana. 这也是小孩。 Ariko urabizi uri umwana muto kuri ngenda kurusha umwaka wose. 叫我 Kuri njyewe ngufata nka murumuna wanjye mutoya, musaza wanjye muto. 江城，比 Yita Jiang Chen. 行，江城地 Okay, murumuna wanjye musaza wanjye muto Jiang Chen. Sasa umusore ntabwo ashaka ko bamwita umwana. 只要能够把民宿整垮倒闭，张总拿到那块地， Boss Zanga yavuze ngo nitumara kugurisha kariya kabara 得的， tuzabona ubutaka kandi tubone n'inyungu. 自然什么时候来啊？ Ni ryari ahubwo uriya muntu waba azaza? 好长， Hari umubosi ngo wabatumye kuhahirika bano bagiye batwaye kasi kafeta bagiye kuhahirika. Twigarukire hakuno. Scoff Entertainment DJ Deba ku bufatanye bakwereka 让你去接人呢。 nakubwiye ngo ujye kuzana umuntu twagutumye. Umushoramari sasa dodoruje gushora imari ariko agaragara nk'urwaye. Wakigoryiwe twakubwiye ngo umuzane none dore ahantu mutaye. 是不是想快点送到呢？ Umusore bamutumye kuzana umuntu ku kibuga cy'indege muzana yirukanka none yageze hano yarembye. Muvanayo. 慢点。 Ugende gakeya. Yari hano. Avayo. Nakubwiye ngo filimi gake gakiraza kugenda ikuryohera. Ni za filimi z'urukundo ziba zituje zimeze neza. Zasobanuye none n'abasobanuzi bari kuri gahunda. 这就是特意为您准备的房间。 Nyine mwicare hari icyumba cyanyu kirateguye. 住几天？ Niba mwifuza no kuguma hano iminsi nta kibazo. Nashoye amafaranga iwanyu. 不再考虑一下吗？ Ese ntabwo uri buze kwisubira. 昨天多亏了你。 Akoze kubw'ubufasha mwamaye ejo. Sasa barakwereka ubwo bajyaga kumuzana hari abamukubise uriya musore arangije arabatabara. 这里这么美， Hano hantu ni heza. 和我想象中的一模一样。 Hameze neza nk'uko nabyimaginaga. 我先去准备饭菜，等。 Okay, reka njye gutegura two kurya turaza kuvugana ibindi turi gusangira ku meza. Ciao. 客房服务。 Ari umusavisi umusore avayo. Uriya nyine n'uwaje gushora imari hakurino. Kwa kundi ushobora kuba ufite nk'umuntu akabona ufite amafaranga akaza agashora imari ahantu hawe. Miss Win. 我来是想提醒你， kuguha agasopo. 不要投资这家民宿， Icyo ukora cyose ntushora amafaranga yawe hano. 有一个陨石， Kubera yuko hari ikintu kigiye kumanuka. 不投资的话， Numara gushora amafaranga yawe hano. 命危险。 Kiraza kigwe hano kandi we n'ubuzima bwawe murangirika n'amafaranga byose. Shuba. 反正我也不想活了。 Ntago nyikeneye ubuzima. 你还真年轻，还没男朋友呢吧？ Utu umuntu muto nkawe waba udashaka ubuzima na boyfriend ufite. Ahita rero bakivuga boyfriend. Sasa n'umusore afite ngo inkuru afite ngo ikibengo kizamanuka kigwagwa hano. Yesu we nukuri kw'Imana umuntu ararira kandi atamukozeho kuvuga boyfriend gusa. Tiyankarino wakigo. Kobwa ararira kandi ntacyo bamutwaye. Barakubita. Azize ubusa ntibyatinze. Aho yicaye dore ibyo ari kwibuka. Dore ibintu ari kwibuka. Yewe gawe. Barakwereka. 你们在干什么？ Murakora ibiki yasanze sheri. Hariya twari turi mu biro bijyanye n'ubuvuzi nyine ibintu biri aho ngaho bya fake urushyi. Kigoryi. 怎么样？揍你不冤吧？ Urabona ukwiye kwitwa nabo. Ubibaza ko ari wa muharakaje. 小可爱， Bibaza ko yisura mugore ngo ni mwiza. 不可爱不可爱，肯定没有你可爱。 Mbino bwo ari mwiza nkawe basi. 回去尽管跟我说，我
再之 natufite kandi gahinda unongere kino kigoryi ngo ni cha Jiyang Cheng nyikubite ntago yariwe 你看我都说了不是， nababwiye ko atari ngiye wamurishije 你们说 urabizi 他既没有我有钱， nta nubwo ari n'umukire nkanjye 没有我好看， sinamwiza nkanjye nta nubwo afite agasura keza nk'akanjye 现在就看上他了。 kubera icyo umusore nk'uriya yahise muri mukobwa mu bantu bose ni impumyi rata 没有男人，我们一样可以过 rata twabaho tudafite n'abagabo 这里多住几天，休息一下。 niba ushaka guma hano iminsi mikeya ukomeze ubeho neza abagabo ntabwo tubashaka hano bari kumwe n'umugabo yari afite umukunzi aramwanga akundaga agakobwa kadafite amafaranga kadafite n'agasura keza hita usohoka hanze wowe turashize 林总怎么样？是吧？ meze neza rata mi 以后别叫我 Miss Rini munyita Miss Rini 按紧就好。 munyite Anjini 我跟你们聊得来， okay twishimiye kuvugana namwe 我投了。 nashoyemo imari ahantu hanyu nta kibazo 你确定不再考虑？ ese uravugisha ukuri ntabwo uzigera ufata amafaranga yawe ngo uyasubirane 我喜欢这里， oya nahakunze 不要投。 ndashaka kuhashoramo amafaranga 那我们 okay 这杯酒就是 reka tubinywere rero noneho niba mushaka bamwitayeho afite amafaranga kubera ko sheri we yaramwanze arangije ahita afata ibifaranga byose ahita abitwara kubishora abandi bana disi mu gihe abandi bakobwa iyo mwanze sheri we ahita afata amafaranga agashaka kandi gasore kakayarya uyu we yaje kuyashora bimeze bitera n'ayabahaye twigarukire hano hari ukomeje kuvuga ngo hari ikibuye kizamanuka bamaze kumwamagana kubera ko abagabo bakoze barabangura umukobwa ufite amafaranga Scoff Entertainment DJ Neighbor ku bufatanye Waiting for You niyo filime dukomeje kureba bavayo afite ibintu ari gukora hano hafi ikibuye kirenda kumanuka kikagwa hano biye bari ku muvuduko wa danje kandi ngo nirigwa riraza kugwa hakunino bimeze bite Mambo VP uko dusoje episode ya mbere reka dukomeze na episode kabiri ndabakunda cyane banyita Scove ufate izina Scove gusa